khorsa borok bo crime khaika bono ang bin against to case khai rakha bo punishment man kha jail ni yogi phai bote khai pena he am te kuni bo khai pi ka anke double se bo punishment man nai ang saya je chini je leaders tongai ron kari de vono vote out khai by the election of voter de aborok ta ulo ni ko phia जैसे जरूरत बरो रूलिंग को तंगो पावर को तंगो जंबरनो क्वेश्चन खाइताय जंबरनो संगथाय जे ओ प्रॉमिस नर जनो खाइमान तांगा बा फुलफिल खाइ जाया इनका आप सक चिनेरो करेज तंगथाय अंगुता ताय एसे लीगली अवेयर जंगिसा अंगथाय गोबां मानियो जंखे किसा जसमा माने जं लाइटली ना उति प्रसारो तब के बनि जागा फान तंगा चंगा जागा न बुमुं खाइने न जं इम्पोर्टेंट अंग जागिया जैसे जरूरत चिन प्रॉब्लम या डिस्प्यूटिंग ऐसा आफर पंच कागज पत्र ठीक कर रही आम थे के चिन तिप्रासा का बांग नुक जागो दलिल परचार ठीक कर रही आप थे नुक जागो आम थे माने किसा स्ट्रिक्ट थाय आस टफ सामंग याबो किसी से जरा थे पाउ चंग खलाइनानी हंके आबो आ जागो चंग चिन माने न किसा जेतोंग मानी आबो चंग एकदम काहाम के खाती हुई नारक थाय काइसा कोक थाय बेलन इम्पोर्टेंट नि सिनिमुंग न खाती हुई नारनान बागै बनि लाइफ मान न प्रिजर्व खाइनारनान बागै बस बिसिरो मै जंग कोक थाय न यूज खाइकेना बस स्ट्रगल खाइ चंग चिन कोक थाय न फॉर्म खाइकेना हेदा निनि कोक थाय बाइन तो सारा खरसा ह्यूमन बो civilization ni kaisa step dhapo kaisa bokasao heda kono borok bin kok thai se kering ke bo homo sapien phan to apti hai so apti hai gam bai ko borok ni kok thai belen impo jeng chin kok thai jeng borom ru thai jeng sungsaro achai phai ke mane kaisa purpose be jeng achai phayo tabon bising tiprasa nge achai phayo means no o tiprasa do phana mothanan bagan achai phai ke na heda o jorao chin samung jot se kebang jeng o da phawa achai phayo mane kana o da phana narang nani heda te kono jati ni bagi samung khayo mane no be je nang buini do phana gen so samung khayo खुलुमबाय के आने खाजनि ताखोक्ताय बुक संनो नंनो हाइनै लामसगो आने कथक पडकास्ट नि कटाल एपिसोड छ आव तिनि संनानै थांतंगो 75 एपिसोड्स निसिनो 75 एपिसोड्स नि जे स्पेशल नारय मतमंखा सिनि सिस्टर एडवोकेट होबा देबर्मा आव तिनि संसिन एपिसोड छ सिनि कक लामतंनाय सिनि मानथाय सकताय केरं रायदानि कक आबन थैसं तिनि कक सालायनाय गनंग नां कयनाय नरक काइन्डलि पाइथाक जरा ओ एपिसोड्स बे करंगी नाइ तंगदि ग्यां ते असगले रे बोय लेट्स स्टार्ट आवर पॉडकास्ट के पुलान लामसगो सिस्टर नो आनि पॉडकास्ट नंग बाइतंग kaham no के संज्यांगना सकang निनि सिनमु ani podcast nai tong nai dong no kisa kahama ka sai khana rati ani mong kha Hoba Debbarma ang tabo West District Court as an advocate practice khaitong ani para hangke yango khumulung ni no rambabu parao belai khato hangkar ni profession tin sangsiwa nang bri phano tangai nang law no nang chongai na kha as a profession so starting go to ani am thai kuno intention kri law choose khaina ni agi go charai fur ro sa da lawyer ro belai no chala kok sa lawyer kun din phon tang di gang ke bo pa pang nai sum song nai chala kok ma sawan kan bok ro kuno din phang was one se jang law na on nai phia apte hai kaise jora pha kya 2017 nishimi so jora wo kisang ang charai ni sibino kisani mind yang do phani samung ni phaisingo only thangka mana ayang phaising bele attraction ayang mang thang pe kha so a time ro kabama jora kabama matter ro te question ro phayo kabama bor ro jani legally kuno mani no obo khai sauta ekdam full confidence be salai hi obom te sengnai ya actually bom te am te question anor phayo so a time na college of thanya sine no ang citizenship ni matter ro te ang research khai nai kha YouTube ro ko nai kha amone guidance ro inke gam te kabama constitutional matter ro no nai kha inke eventually olo last to hunkang ke ang realize khai ke je mane ang sal basuk nai ne nom te ke YouTube ro ang nije no tangi porina ne ya ko streamo inke abon ya ko ang emne to ang science stream ni class 12 jorang science na kha inke Amar ke kasara habi ki jansang siwan abo sonamu sungta ta lo pornamu sungke baike poriman abo et kai seri oh okay lo porinan ba amte hai nang kaini tongo
kaini criteria ni basis so chung kaini lama ni basis ti chung law course choose khai mano kaisa to nini 12 ni yagolo ta kaisa ka nini college ni yagolo bono LLB khai mano 12 ni yagolo ko chini 5 years ni course ngo ka tabo college pai man yagolo graduation yagolo ka chini 2 years ni 3 years ni course ngo masters ya ka just LLB ni yagolo nang taisa LLM खाइना के खाइमा का मास्टर्स खाइना के उन टीचिंग को थाना के अदरवाइज खाया पान कोन प्रॉब्लम करे चंग प्रोफेशनल फील्ड च प्रैक्टिस खाइमा नो जुडिशियरी रीमा नो कोनो इशू करे के ताबु 12 चंग ताम स्ट्रीम नाना नंबा ग्रेजुएशन ताम स्ट्रीम नाना नंग आमते कोनो रिक्वायरमेंट बा कोनो तमने क्राइटेरिया तो तंग आमते कोन क्राइटेरिया करे जस्ट पान स्ट्रीम निंग थों चंग लॉ थांगै मानो अब ते है ता बेले खाना तो का गांग ताबो नंग तो खरकसा बुखुक जबां सना मुसंग ता सिनि तिब्रा जग्र borok sak di constitutional je rights tai bongni protection ni bagai legally tam tong aba borok sida si jodi samno sana tong han kisa sai khanar ti tam rok tong actually o mane ro no chno school ni hoita no kisa guidance rena nang ta kabama jorawni ni government ni hoita no amte heke kabama time o publicities rok khaijau ni durdarshan rok ni phaisang te radio rok ni phaisang te kabangma ni social awareness ni matter rok no te taborom de bari rok ni loge nok nu khung rok kabangma torture rong go haida domestic violence aborong no tuibo radio durdarshan ni phaisang te rok khlaijau prachar khaijau kokpir jau gangka bo awai khlaijau ta jate chini bor rok tese legally aware to hai hin phano se kabangma jorom ta ke nuk jago te chini bari rok ang je nungmani ta jese kang exposure mang khabon bisingo special chin Tiprasa ro 10 rong ka taisa aware tong firaz ap jagawo tab chin buri rong lo kono dina phano husband bono bukha salon bono bobu jaga in tong bo doctor ro bonai jog phia bo kono dina phano sagla je bin logi physical torture nang khane okay gabo sathai nang tam ka nang saime bo jaro nang tam step nana nang no tumung ning ni nang bujagi tong kha nin husband bai heda ngake nang doctor naija pro nang sare jan husband anu bukhane so aro ab medical si tonana abo nang abo ya nang abo bathanga ka nang FIR no khaire hi but nang future suppose nang ngai thangka kuno din phano heda saimi able na chini life o future ta mongi man amte pa nang man ja husband no rom se tab kubune jaga affair tongoi no ne ya kari rakha nang afur to phuno nang na bele je bonono torture rakhayo bal kabri be to habte hai proof kaise to no phuno na nai so mane ro chono help khlai khi hota teo jaga ba chung kamama jora wan so lachi wi chu bui khnai pai khanga chung doctor no sagangam te hai ke jefur pan ni even ni advocate by client plus nin doctor by bin patient borok confidentiality maintain ma khayu kaise borok fiduciary relationship ne kaya tong bole na client and tamnai doctor ni bising phanom so abo borok maintain ma khaya borok reveal khai me angan patient no tamni bagai nai kha bin tam rok tong mana bo kebno reveal khaina niya gambe chung freely je furuchin logi torture ngo kon phanang kha bujaman darte husband bai abono chung doctor no clearly sathai medical bor jate sirnan bagai so future of chin samgongi mano enke o mane ro climate nu gyata probably abo chin buri ro abono tei kisasak saiman thayana so abon bagai abo khlaya kaisa first kaisa mane no mane kaisa hota tak chin buri rok jara samung khaine office work ro phanta office khaini ro jekono samung khaine bong work place ro jodi borok amde harassment ong mangkhabon bagai boda protection tong abon bagai bo kaisa act to baja 2013 no do anga matter no ani mokol baitha mane personally amro deal khaya ko still ajaga protection to je boron internal committee rok nini local committee rok am theke sanam jagam te matter rok investigation ba inquiry khaina ni bagai apte heta te amani related sang siwar ta nang hai khorok sa bukhuk je legally aware to nang hai buhuzurok tam samorok khaiman sin society ni bagai je chate sin society sur bari rok sim ya chala rok bo sang jotono as a society legally aware tona bagai te chini je o stage actually chung kabang ma sa samong khlai thai because chung shiwo chung India be mar chung manasa bishi ingya kho plus chini education ni haparo chung habani ba sa bishi ingya kho nga chung je condition no tabu tongoi tongo chini je tamnai chung numerically ekdom kom ja chini hawo chin numbers belen kom ja omte stage o chung chini do fano tebo biskango tishawit lang nani heda apte hengkang ka chung je advocates rok je legal field je tongnai ro ageo chung agi rong ni time ni freedom fighter ro
kabang ma rok no ni tabu Jawaharlal Nehru song na hundi Vallabhbhai Patel song na hundi kabang ma bor rok kabang ma bor joton legal field ni mamang so bor am thai ke society no sanam kha henge chini bo jora je chunga je tabu legal field tong tong na chung chin society no o moment chung sanam thai just self center mane sini ne tarok bo legal side ni phaina ngutau political leaders ho ta definitely political ni legal side ni chini political field of phai thai because chung historically chung chin past no nai khang ke ni B.R. Ambedkar ni shimi chenge Mahatma Gandhi song bebak se borok law field ni legal field ni mama okay hasina Jawaharlal Nehru song ro even tebo tong bayo I think Dadabai Noroji bo tebo mo to even judge bo tong aro okay C.R. Das bobo yes legal even field tabu bokang ma actively jara ta politics hai thona national level to borbo to jong kabal civil cha hai ro tong tabu kapil sibel song ngatang abakir manju sing tabu sin 6 schedule sin 6 schedule so not term protection legally sini khani te kok ni te sin culture everything tam rok provision dong so ge sai kana te 6 schedule ozawa kabang mam te provision tongo ang but angabon absolute hone simon ya 6 schedule ni je power tongmani chino limited power addition roja but limited power ni bising phano কয়েকটা নাংমানি পাওয়ার রেজা তং লাইক ল্যান্ড রংনা তুই ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট রংনা তুই কবাং মা রেজা তং ইভেন চং নিনি ম্যারেজ টা ডিভোর্স নি বাগে বচং লস না মন আইডিসি র ওকে আমতে হে রংনা তুই বতং ইভেন নিনি তাবো সানা থাঙ্গাংকে tax rong na tui tax related rong so hona kha khaija ta awona ani ro kaisa question mark khaija om je mani rok tong bayo law tong but implement khaija kya tamara land to ang je khnamani khaimi ani khno abo ekto tong tti dise ekto tong na so tong but abo ta implement khaija kya amte hai to kono reason no ya je kono ekto kono provision tong but implementation a bar gaba bo reason aba implementation a bar rui tong khap te hai kuno answer rang mayata jodi tong khang ke ang wan su je chini je ADC government bo chin borong no luku rong no aware khai tai he da chini law rong no tu ADC related law rong no tu ang ka ba ante se curiosity in bayang sana mu chungkha tak sini borong ni special tribes san janero sini customary law tong customary law ba je tak Indian je normal law ta tam difference tong abo compatible da sini 6 schedule ba ke bahai rok abo khaija okay ang tabu san customary law tabu sana thang ke actually chungje tin Tiprasa rong ne bisingo jomatia rong customary law tongo riang rong ne customary law tongo but chini customary law kore mane surname basis of customary law khaija jati basis chung to joton Tiprasa kalayo 19 দফা রম জাগাই আগেও চং যে মার্চ খাই খা আফর চং পঞ্চত্রি পুরি নি সাইন খাই চিনি 5টা কমিউনিটি নি নারো কবাং মার 5টা বিশং কবাং মা খব জাবাই খেতা সো আম থেকে চং মার্চ খাই খা ও 5টা নো কথা রই কাইসা কে চিন কাস্টমারি ল করে বাট কাইসা খাই কে সারনেম নি বেসিস লাইক জমাতিয়া রং নি গেতা এরিয়াং রং নি বন কাস্টমারি ল tongo but chung Debbarma rong customary law kore hinga tai tamale Debbarma da kun kaisa community kala ya surname chau yeah but surname simise so am tai kun customary law kore tai chung tab jomatia o phano chung abo kono khlaina nen kha gangke chung aro bo to chung nahari mangla jai hi o law chung ni o customary law chin sa ko apply khaija thong ne because chung aro included dia abo just jomatia rong bagai surname basis ab khlai paija so chin bai kono special customary law kore tong khangke chung tabong ni land rock partition ro phan khaina handi land ni allotment ro phan khaina handi but just pano land related chini succession ro phanang de ngaga chin different kaisa long khamu but chini divorce ni system marriage ni system bo kaisa different khamu tumung tong khangke mala kun subject eta he am kore like tabta kaisa simon je bo Islam rong dharma Muslim rong ni Mohammedan law tong a law ni basis borong ni succession matter borong ni land related matter land acquisition rong ni tai borong ni marital joto matter ro a law by no decide rong cover rong okay but chini am the kare so sangke yang we ta am the hang tang kare awas halia tini peng tak sanam zo num nugu nang khub vocal haisi sin mani ko borong na tui gabon sanam zongang tak ko borok sin je language ni tui je tak je politics on jiwan je soli tong mani
abni legal answer ka tamrok tong nang tam wanso Roman script no je borok exclude khai tong mana kaisa reason ru je Roman script nang na khangkap je to foreign script khangka nang h schedule include khajaglani ni kok thai tabuk recently CM tam sai tong ke botabu sawaja ko norok Bengali script tana di nor Devanagari phan tana di but norong ni script phan sanam di but bo obo realize khaya je chung tabuk chini ni jini script phan sanam na ni hangkang ke abo busuk chung no backlash ru no mane setback chung face khai no abo bai je ekdam pura like 100 years setback face khai na because na script ka tal sanam di abo bai borok no joto nini intellectuals tonai joto students tonai borok no abo bai familiar khlai di ke abo eventually abo chin kok thai te okulugo se khai nai tabo je jago chung chin kok thai pina ne jora na te beginning ni sim start khai nai heda je jago chin or appropriate kaisa script chin kok thai by align khane kaisa appropriate script tongoi se tongo nga chung no tang abno adopt khairia ba ka tabo sauje 8 schedule so 8 schedule no to yi chini constitution no chung provisions no nai thangang ke 8 schedule to ikono particularly kun sija kare je 8 schedule lo omte hamte criteria follow khai kyang kana কোনো কথাই হাব নাই হনে আমদে মুংসাপান সিজা করে চিনর আর্টিকেল 344 ক্লজ 1 আজ আগো হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ না প্রমোট খাইনেন বাগে সিজা যে হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ ন প্রমোট খাইনেন বাগে কনস্টিটিউশন মানে 5 ইয়ার্স নি ইয়া গলো কাইসা কমিটি খাইজা নাই আ কমিটি খরচা চেয়ারম্যান তংনাই তে চেয়ারম্যান লগে আলকা ল্যাঙ্গুয়েজ নি বড় রবো রিপ্রেজেন্টেটিভ রবো তংনাই আ আলকা ল্যাঙ্গুয়েজ হনকে যে ল্যাঙ্গুয়েজ র 8 শিডিউল হাবজা okay bas aro shimin ob sija je language 8 schedule habda taw bol language 8 schedule habza abo question criteria kun kari habnan criteria kare jeta ni basis so kaine committee khlaiza ka kaisang ka pahua committee ta kaisang ka sitakan mahapatra committee hine अब recent committee 2009 high year ro khaiza ka so a committee o clearly ob sija je kaisa kokthai abo geographically politically influencing plus abo balance sensitive issue so abon bagai amte kono criteria objective kare kono kokthai no 8 schedule danan bagai okay CM ni je statement amo baseless the vague statement klayo go jagawa abo amte bada one sung nang mane society as a society legally aware kri bagai sanam dei cycle lang thamano sawai no bandi kalang thamano gabno khanawai sini leader sasana rawo abno no yabno kubin khana ne poita sai borwa ko sapiru gamai sono methabi manu amte hai number 1 su gota chingno chini bor rong no because actually or script ni issue entire India wo borok face khai kya script related issue but roman script demand khai mane I think 15 borok thai kya abon ni script ni matter no 1974 oni ko gabo but eventually borok ni je bodo sahitya sabha da tamjani borok ni borok Devanagari script no bor nahar kha but boro roman script se diman khai mane so ayo probably kono mungsa se tongai mano borong bisinga jetan bai boro Devanagari na ka ga just boro rong ni simino ga tabu chung chini oro kokborok ne bagi chung script matter no script ni issue no face khai tongota so jehetu new issue hai inke o matter kono concrete ke bane kono tabu se jara statement ba kono judgment court ba kono precedent case angi thangka giwo amtai kuno matter agi tongi amtai kuno mongsapan karin bagai o matter no tui thangnani bor easing jagi tongo ngate sang sonom song oja ke political will ni ka question phayuta tamale sino language to obosoni ko gya obo mane pending since 1966 song simi goro abo ka se wan song phayuta mana bor really bor abno solution tlang da musong na bor bor hain thangi tona da musong abo just mana ka political will ni ka se nukjo go je kari ni bagay nata hinke jeng memorandum rok submit khaiparu ro jefro jeng kono ni even Tripura Board of Higher Secondary Education ni je I guess atai mo direct deputy secretary to sabai jane kokma sam pogoi thangka exactly moi to kare so bon memorandum submit khaiparu jeng bo sawo je kokborok no chang Bengali basically bor porimana na because chini Tripura o Bengali ba porimana ko bor bango te eventually abo Bengali kok thai no abo
develop khainai amte hai gan dorong ni kok thain develop khainai ni barja chini saka tangai reba abota ta gasa mane cheng tabu obo banai mano je teruk kabama school lo English medium mo convert ngai thangai tong Bengali pori nai kom ngai tong tang bong ni borok se Bengali por ne kri so chini language no use khai boro Bengali script da kan kai boron kok thai boto boroni je tamnai Bengali script rok develop ngo amo borong nahar mongi mano so borok ta kulugo borok to perception nahar mong boron tongono purpose te sanam jomang ka tabu ni je article 29 protection of culture mane abon bisong ngle sini Kokborok script ni issue no ba address da khai script okay impliedly aro khayo because article 29 no article 29 clause 1 no amre sijak je kono citizens ro India ni je kono part of tongo tonai je ni distinct language tongo script tongo eba kheba culture tongo boro na distinct language eba script eba culture no protect khaina ni boro ni right tongo ni ga tabu ko script chinto script kare cheng a script na ro ongo khaimen ya but distinct language ajago chang saimon chini language je distinct heda boni se juda abo chungno kaisa appropriate script no chungno juda language juda uniqueness no maintain khainai nga chung impliedly chung abo no attract khaiman nga bono language integration siwana ka tabu sini mani kok abo busu important abo sini future ni bagi buta and question soma ga tabu bagso hari mano je kono phan na sidita solve khai kipsi the problem ante bagso khanai tong sim bisong gang sanam jonga tangi important sang kaisa script kaisa standard script je script ni future tongo okay abo na khanga sini tamla sini kok to sudo kok simia na boto sini culture sini history joton convey khai joton carry khai kaisa civilization no carry khai makle okay yes ngam baina sanam jonga tangi important sang script no sus khainang abai matong nang tabu kono Bengali language as English accent base hakang ka bote heng no kratong no akaisa language bote hebong thana bin je uniqueness bin je ancient time mo je emotion be bono create khai jamani heda je nai thok mung khorang be bono snam jamana abo eventually abolishing thana bo westernized khai khi bajang nai ngaka bote hebusu level thang sogoina amanai jeng kisa tamnai chini je teruk BJP ruling country wa tabok bor kabang ma mughal rok bai rajak mumbu mor bor salayo even ni British rok bai rajak bu mor bor salayo at the same time je jago chung regional group ni bor to chi regional kaisa language tongo a regional language kaisa tone tongo na bana different kaisa jeta ni completely different ta kaisa family group ni language kaisa phai tongo abo bai nang nin kok thai no sina ni eventually nanga kok thana Bengalized khai khinai westernized chung alkal bangla rong khai ma hai ke no nini Kokborok ba Bengalized ngi thanga no chin kabama kok thai ol bas sang tabu kabama jora chung Bengali mix khai chao boi abo to bas jora kamaja ngi tong kha ga opsu jora bo mothag ya boi te bo nangorok script dawe ke bin tone chin kok thani kabama tone actually tabu chin kok tharang khana kang kabama para ro agi chung je tone by kok samane ro tabu chung am the tone by saya heda so a tone ro kamai thang by nai chini man angres et kai chanamo so khata ta tone ni kok sa jeman Calcutta man agi British ta bor bong ni khorang mil na Kolkata snam ki ka kubiyata kabun ga mai bong bai bo important place hol khai bong bagai sin bai bo same no kalai tan ja buji mani kok thai bai ni sini mong kok thai bai kaisa borong ni kok thai ni basis ka bang ma bini information ang khori phayo je ako bo bai bo connected ang khana bo do foi bo link ang khana bo jagan hote bini root ang khana pin tone sab bai bo do fani tone ro bai sole kana kabang ma mani representing borok nin culture and ni language ni racial lisimia ni language ni phachenti bo chini kabama history on khori phayo ga jago nang jefru chini kok thayo Bengali script dai re nai chini history be change nong thangnai la ha correct na to sang buji mang ga sang makhang solai bana mang solai ta sa closeness phayo no pia jefru kok solo chamung solo abo tap no sotono যেমন রমেশ জাপানিজ ভাই ছয়লাপন গে সলো রমেশ বড় ক্লোজ মাইয়া সামু মিলিয়া কক মিলিয়া কেন সেমা ভাই তাক বড় ফনং খা যে ক্লোজ বেগে থংতে ক্লোজিং ইয়াদি বাঙ্গা ও জায়গা যদি আরিয়ান নিকাইছে ল্যাঙ্গুয়েজ নরি খাঙ্গা সম্ভব হইতো ক্লোজ ইয়াবলা ফিটিং ইয়া আবাই মাটং টাং আমতে হেন
Gasi sang te se kaising siwana. Tabuk sini je leader strong nata. Angke ma hamye bo hnya ka ham bo hnya. Borok no song song. Public song je sini samung sini Kokborok no khana boy mane sini khaite khanya bagi. Gatang ile borok as a democratic country wo democratic borok elected kaise leaders. Gatang borok democracy o tongai majority kokteng khnayang na. Tamle sini majority so nayo roman script. Gatang borok no defy khaye borok bong role no play khayangi tongma kalai. Tang empty leaders sang sobsoi mananang sin society. Abra sin no dos in society nin dos. Sang deserve khayra kaise leader ka hamana ni nang tam sanai. Definitely deserve khayo chang leader ka hamana ni. Angka o jaga wo chang amte he mane ron prevent khaina angke ang saya je chang jini je leaders tongai ron ro kari de vote out khaire by the election of vote tar de aborok ta uloni ko phia जैसे जरूरत बरो रूलिंग को तंगो पावर तंगो जंबर नो क्वेश्चन खाइता है जंबर नो संग थाई जो ओम प्रॉमिस नर जनो खाइमान तंगा बो फुलफिल खाइ जाया इनका अब सक चिनेरो करेज तंग थाई अंगुता ताई अब जंग आंग बुझी में जे के बो कोनो चिनी दफावांग नुमानी चिनी इंडिया ने कमा पार्ट आम ते कासंगो yang north east ong jeng Tiprasa ro ungu India ne je hamia culture bui bo khlai tongo a same culture ga jeng north east ong jeng Tiprasa ro follow khai mano gota je jasbano neta no ka to matai wan choi khima hai sa am te ke worship khai jeng neta no bele worship khai le a manai chini ro bele nu ga jeng ga jeng a worship khlai akare jeng question khai tai borong no to question khayo means no be je nang bono bun mungi hamya no sadi ba bono sarai di bin samuniti question bin samuniti na valid question khai di ban sar riman rimea te botumung no abon bagai no chaya saka ba ungko saka kan buji thangse de bote he leader ga chinaro to a power rezang no leader salaina ni kubai ke cheng belena conscious na nang jefru chung keb no vote rani bagai cheng ko crowd follow ta khai di ang chin sikla rong no bono muchung go sana ne je cheng kabang jor chung saw de chung politics ne kok ta sari interested ya ne chin sikla rong na sama khna hota politics ne kok ta sari interested ya phia vote ro borok vote ro bole na politics ne kok ta sari interested ya means no ngabo afro sa sari jefru no ke bo netang dini sawo nang kono kaisa party no represent khai bacha di election no bacha se di candidate ding de after nang akok valid dungu otherwise jeng jefru sanan je kono omte he political group ni samong ang yang tong kha bini samong oro omte he lufol tong abonati jefru chung discussion khayo abo chung kono political clash ni bai khaya ga matter ro chung interested ya ne kharmani abo belena chaya klai ta bon ba chini chung omte hai situation tong chung kisa vocal lang thaya borona te chung discussion khai tai bo jago boro tam problem ngi tong kha lacking ngi tong kha mane sinora ang je sanam sung khata sangwan su go ja samung political leader ong samung simni wan su public ro wan se je an bo samung tong ne abai ta sanai man sister nang actually am te hai no so because chung ke amna vote read kha mane chung 5 years ni pai chini whole life ni decision borno ya phar ka 5 years no je khainan khai chin logi tam decision nanan nadi gabo eventually ab chin sakawo borno decision chin sakawo impact hiklai tongo ga mani rok chung realize khai tai chini do phani kono kaise section ngi man jag ko ekta ganang section borok abo directly abo na face khaya but indirectly chini kono tola level section borok abo na face khai tonga abo eventually chinor phai nang phai nai chin do phanor phai nang phai chin do phan le kun chayang tongka tabo example education ni phaising rogo chin ka ma khlai tai tongo chini basic mane chang maya basic facilities for example tamro example chung nini drinking water wrong ni shape chini ro kare kama par ro thane tabo bor ha kor ko ti khuri manongo school kare tabo to kaba ma jaga ni school ro amte heng khajar teacher karin baga school vacant ngi thangba kya school close ngi thang government school khorsa khoron student bot porna tongano baksa je afford khaima nai basaro no town horo ba hostel horo je afford khaimi ka biang thangsene boro hangko o mani rong no khoroksa charai ke chin do phani charai adiba ga a mani rong chang nai thai tabuk
খরচা লিডার ni neta rong ni boro ni jurisdiction mani rong thangai asa ba tafia jan jurisdiction thanga mani rong check khai nai na ni ke a basic facilities ro education ni health awareness kare abon bisang chang ni pure water chang man na ya malaria ni thaina wasin boro ke ni phc ro kare parawo kaham ni angadwadi ro kare kamang jawo chini kamang charai ro malnutrition tangi tongo so all mani rong sab nai ne ba jeng just 10% 20% Tiprasa rok chimi develop uma bai chin do fa kochugo da kasano jese jorte chin 80% bor rok develop nya sa engkau mari no te cheng concern engna nango conscious engna nango cheng je sinai nungnai kapama chini just leader rok chimi baki bor rok ba chin gana a area bai je tongnai adjacent borok je tongbai nai bor baro thang thai naikol thai so ab maniro because chung tabok nai nai hangke chino right to life and personal liberty ni kaise mani tong fundamental right heda so therefore fundamental right actually my favorite kisa provision article 21 no enke a fundamental right nin right to life aba just something is how the right to life means hai normal kathang tongmani ya animal existence ya human condition life ung nang nai social life ni na social right ni na joto tong sinai tan proper food water ni clothing education health ob joto mani man khang kano ni right to life no state mabo khai tong improve mane tam nai maintain khai jai tong no maya it means ni right to life to violate ngi na tongo chin kabang mati pressure on right to life violate ngi tongo sin mokol ba sangan ta so amani rong ti kabama action chung nahar na ka nahari manu but abon ti chung kisa research nango chung teamwork nango because chung tabo read phana file khaina ni hingkang ke chung to government ni against to read file ma khaina government failing it ka borno of protection rani bina fundamental right no maintain khaina ni so chung kabama information chung collect khaina na ja tangai abo implement khaije ngai tongkha sabo khlaya ngai tongkha heda hingkang ke abon ba chung team nango jajagawa chini Tiprasa rom bisinga team mania tawak si sanang kok sayang question sanam su tha mana legal proceeding yang ke sanam mu chung tabo khorsa borok ang case rakha am pore tam rok eng tai busuk zorani bisingo kaise case close eng okay abun kaise overall kaise sano kisa saikana de bahai rok so jehetu anoro ang criminal case ni exposure kisa manjak ke civil link ke anora asa exposure manje ang civil practice khaya criminal khayo ke tabo duita way tike criminal case ngi mando kaisa kanin police ni phaisinti chung police station FIR khai kyang ke pule FIR register ngranai abon pore abo transfer khai janai okay then abon yagol tamnai tumung ab matter cognizable ngkha cognizable but serious tabrom se theft drop panaka murder rok panaka 3 years ni sai kabang punishment majorly tongo taro punishment ro ngam tai serious type ni punishment ganang crime khai kyang ke arono no police ro warrant kari no arrest khai manai manu na arrest khai paine no why sa no arrest khai pai kha maximum 90 din ni bisingo 90 din no jail ton nai bo na bon compulsory ma ton nai no sa arrest kha manai minimum 90 days no jail ma ton nai non bailable haida bail maya a jorawo nga kani ni bail maya waisa arrest kha reason ta monga ka a 90 days so boro investigation khaina ni a 90 days so investigation completing yang ke boro taisa ni extension bagi prayer bo khaimano je bono ta toni tongra na custody wo chungte bo investigation bai te bo ko jora nang am ta ke goro ni 90 days cover angin thangka abon yagulo investigation complete man porekhen in charge sheet submitting nai koto charge sheet aro mane investigation tam man kha ai investigation ni beshi so police ro tam charge thepaka abota je romsidara murder angani ni murder ni logi wa tai charge sheet mana with proof tong nai logi wa bor tam charge section tam thepaka tab court a section thepa mana charge sheet man ya golo duita ukil to tong nai no kaisa accused ni favor to kaisa accused ni against to so borok ni bisingo arguments nai ja o charge abong ka framing of charge no discussion of framing of charge tabo o jara ba kaise staging odo jefru ni khorsa accused person yogoi manu o jara o jodi nukja kha je section police ro thapa mana ba chaya investigation tai complaint by
FIR by miliang ni tongka section by FIR miliang ni tongka ke section drop ngi thangka borok yogi thang nai am the case to khana ungu ngka ke o kaisa stage in case paina ka paiman do nke aboni ya golo jodi ni ঠিক ঠাক যত ন nga charge frame ngi thangka fine charge frame ngi thangmani ya golo nin phachine trial trial action eta taba sakhi apro nang ma phasine the court ma haziris nai ko je witnesses ro tongmani je evidence nang ma evidence ro cross khaisine eta je nin accused ni favor joto na accused ni je defend khane bo cross khane then dabon ya golo nukja khaje witness ro bo ঠিক ঠাক nke argument stage nai argument tam mang kha cross examination khai argument sanai ga argument ni ya golo no judgment na argument basis on court judgment rishinata o borok doshida na doshiya nke sister mane o process je pura panya ne basak din na ka almost 4-5 months minimum abo actually depend khai court ni thani wa bo bas bo ko like bas days ni pore bo date fix khai date bas ko ni pore fix ara depend khata kabang ma joram te hengo criminal cases o asak delay to ya kabang ma joram te hegen nugja go jeni ni witness ro fire ro ngo abde hero ngo ta so a time ro delay ngo taboram se tini witness phailia tini date to ga case na tai 2 mas pore ro nai tini date python na tongma se 2 mas pore date khegla 2 mas pore afro phailia tai 2 mas am te khon riman ta am te late mo ta na am te khen sister abulti yang te sanam song khata taksin borong main boni concern hang ke money involvement rang involvement ko mani baksa kiri jagi court thana na ya ang mangwan so khoyata inka orang ni metro san ke touch ke seri mane busar involved na cost involved kaise case actually abo advocate to advocate depend khayo rang ni je bepar enke aro nini chung je wan su go phatar tong jam se rang involvement ka bang rang chawon ukil ngan ka bang rang cha khuna amte haya abo joto ukil ya chung ka ham ke chung choose khaina khang ke systematically ne bor clear ke sairo je chung amte step chin total amse nai amse step chung nanai arang no abon phatar ro chung tai naya apte hai type ta guno asa kabang bong yap case no buji hui nongu inke ta kai sang khani ni tabo romde criminal cases ro ni khetro chung abo case file kha yang ke even ni rape hai mani ro no chin boro mutual khai settle khai kiu belaino mane tom sanai mutually settle mon na bro actually he nang wasa FIR register khai kya nang tai khai me ya because abo state ni against some crime thao criminal cases no nang tai settle khai me ya nang wasa FIR register khai kya mane no but FIR khaya kani no kabama jorawo settle khai pai leu tangai kiriman bagai je angbo case file khai kya ke rang thangnai plus angdeli ma koto ma thangnai angke bo yogi phai kya ka no tebo khosti khaya na apti hai gabo abo tamnai kaisa misconception amte kuno ngya chengjefro court chengjefro police station case file khainai hafuro chinioro sarkar ni ukil chung haino mani thang prosecutor free of cost our state ni hoite no reserve free of cost prosecutor je public ko government ukil ro borong khanin jefur pano victim rong ni bagaingo je crime khainen against borong hota borno prosecute khainen bagai sunke eventually no rabo man ko bororo abo man thane victim abo man thane hinge tabo ho jagawo ta kaisa concern khabar ne je boyogi phaikyangke bote khoti khaikyangke abote heta but amte kono kare jefur kono borong against waisa kono heinous crime register kha same crime ta bin munge register phika ulo subsequently bini je against court ni je wo wansumong mane perception abo clear tha je borok chaya ke second time ta khaipi kang ka bo boni bagi se chayang nai so abon bai chung kirinan kun ko karita tabo khorsa boro bo crime khai kya bono ang bin against case khlai rakha bo punishment ma kha jail ni yogi phai botai khaipe na he am tai kunia bo khaipi kang ke double se bo punishment man nai okay but tips kidan na hota okay बुझ गए कैसे तक तो सिन मेन टॉपिक ऑफ 51 तसा ताउ रोम जे तक सिन कंडीशन सिनी कम्युनिटी नि जे डिमांड बार नो रिपीटेडली नो रिपीट खा खैनो सिनावनो मानि यांगी तंगजागो मानि जायगा ता स्क्रिप्ट थं सिन कम डिमांड सो जों सनम जोंखा जगावो
politically to sonor yang itong hai pano legally sin tam tools rok tong abuni so jon PIL thama hero yake protest rok aba hero tam tools tong legal framework Indian ni okay tabuk chini legal framework ko hang kha legally changno mane no jana jeta chin constitution tong go है ना जिचिन constitution तोंगा जदा constitution साफ सीजे जब न मार नहीं गाबो रियांगी तोंगा चंगाबो क्लाइमन दुइटा कैसा कनी रीड पिटिशन जेफर चिन फंडामेंटल राइट्स रॉक न चनो रजाग्या आफरो चंग रीड पिटिशन खाइमानु ता कैसा कनी नि PIL गांकाबो आमते हेकंगी तोंगा चिन सोसाइटी जिता पब्लिक एट लार्ज नि इंटरेस्ट नो हेम पर खाइ तोंगा पब्लिक रो नि इंटरेस्ट नो बतावरो चिते कोनो एरिया कोक्रोक स्क्रिप्ट है दा PIL da nke ara abo include angla kam thai abo actually ni ne kono samong government administration phaisinte kono khlai thai but am khlai je yang tong kha so ang phaisinte abo interest no violate khai tong kha hang society robong utat jemon ki environment issue rong ti tabo kama industries rong by environment polluted ngi tong kha by public at large ni interest hem par ngi tong kha chang abo na against action anan ba chang PIL khai manu nga tabo chini kono area o road construction pan khai tong even migration ro ka tai tabo chini Tiprasa area tabo no आजकल mining type hai mining bolte ni new haching ti saman ro issues ka bama ngi tong kham ba ka bama borok ni fertile land rok je to mani je to ka ham kheto ro khai chai mano abor borok ni yak ni kamai tong bai kha ka amte haino te kaisa strict rules ramnan bagai chung khlaimano PIL file khaimana amte hairo ne against abo te rokta otherwise ni tabo je mane constitution kare taboram side separate state ni matter ro aborong chung thang semia court no je abo borno rodi because am parliament thani abo immigration ni khato tongsa immigration ni bo oro am thake kare because immigration ni tabo sana thang ni citizenship ni matter or phai pai citizenship ni matter solely parliament thani wa power citizenship no ti bor jail lo sama ta abo court of question khami abo no angka tabang season kok khnau ya bana wan suka anong sanamu sungata ke season ngam ti mata matong tabuk sin society wo sin weakest link ta hani mon liter hamia ke ang wan sumo ke sin weakest tabuk kasi link nga sin lack of awareness legal awareness kriba nang ta wan suk hai jama tong chinoro je legal awareness kre o mane kaisa tai abo no bisingo legal awareness kari अब तो कैसा concept अब तो कैसा चिनी जे लेक्यू ना चंगनु गो चिन तिप्रासा दो फानी बिशिंगो अब कैसा loopholes hai no chinoro angke ta kaisa obon ka logiwo chungnu go je chini youth rongno bo chung kaham ke chung o mane yang phasing ro chung borno tubui ma yang tongkha chini youth chini buri rongno bo chung o ko issue ro ni phasing tubui ma yang tongkha ge tumung khorsa khorone youth amte hemetro one sunai tongpha no boro amte ke nukja go je boro scatter rangja kaisa mane connection kare amte hai different field of scatter rangja male mung connection kare amte hai so khorone khoroktam bai samung to possible ya apte he rokta lu false nga bono chini boro ne bishingo taksi sanang sanam sunga sini jati ne bai sangsiwan kaisa taun nung tam ma tong don se pressing kaisa reforms nang ithong legal reforms sini community no safeguard khaina bagai mane ta right now ta tabung zoro don se important nang tam ro kon suk tam legal reforms rok nang ithong sin society o okay first of all education ni phaising tei ang sawana chini education no chang kisa education actually right to education ro chin or tongoi tongo but changa bono kabam mani chin constitution rizak chin constitution san thaka belai nai thok अब already reform no tongoi tongo implement che khaija ya mani rong no chini je TTA DCO ni allotment ro no te thain saka implement khaija ya inke o implement khaine ke sabo government no to implement khaine so government thani no authority to implement khaine ga implement khaija ya go jawa chung o implement khaine to sung chong le chung no chong go sin thani no phai ka phiro ge chung no chaya chung no eventual chung no chaya chung abono chinaro kaisa kari da je chin constitution ni preamble chawo we the people of India
Are we the people of India? Bono joton se power kabang raja. Correct. But therefore jeng government sanamo boron joton se suppress khai tonja we the people of India. So jeng all mani no jeng realize khai ta chini or se power ton public ni power no jeng obo tamnai realize khai tai je busuk tong. Tai jeng kabang ma joro ang je kaisa mani nuk mani jeng political gathering so kabang thango but jeng social gathering so komong nu jau inka o mani rok jeng salai thai jeng socially political matter is different social matter ni different jeng social matter ti fa afro jeng bor kabang ma ang nan ang thai mane ang ki ko khawi sau ka ta se even social gathering phan cha tabo politically influence ang thaka sang ta kono moncha rogo dias rogo sabna borom ro sin society neta ro leaders ro bor no sang leaders bu hunjung maya neta se political leaders Gabo chinin chaya ta continue hedi system yes abo chini na chaya anka o mani ro no jeng salai thai jeng je amte hai si rai dara reform ni kok samani reform sanatanga legally reform chino kono se nai because already jo to mani nai thok ke frame khaija just implement je khaija ya BR Ambedkar gaisa kok samatongo jeng jes pano constitution nai thok snam de abono implement khaine ro tumu hamyang ke abo nai thogungla te jese pan chung shitra ka constitution no frame khai de tumung bono implement khaina ro kaham ke o kaham rong nai apte heta amte he type ke bosamani so same no chino already tongo implementers implement khaina ro sakari inke abon lagyo no kabang je society o se reform khai tai change kama social reform chung na do fawo mane agini zoran we tang zora to difference ang thanga ka tabung present 21st century ni bagai sini reforms tangai tonga obviously tai chini chung India ni freedom struggle rong chung na khangke bor kama reform khlai kya education phaijan te bor reform khai kya nin kama social evils ro tongo heda sati pratha ro tongo mane even ni untouchability ro kama reform education society reform bor khai kya same chung reform nango chung sakal hani bothal mane recently o issue ro no ke touch khaya but om very serious sensitive issue o issue ke touch khane se kare sikalni bathar mane o je evil practice last year dujon theke na dujon tinjon ar attack khaija ka nini ke आज issue sikalni jin ko of evil practice अब actually झारखंड रो बंगवानी आरो कैसे law फाइक्या okay enko ni dine witchcrafting ni against कैसा law tongo bongoro je jago sikalni chongnai borok bo punishment manjago gamte karak law tongna nangta ollo sini erisi khaijaman amte he matter edisi to claim yapte issue no state government to claim te ani mote ke chungo issue no tumung state legislative assembly ta khabar bo deny khaigla khama tongo amte he issue ro no tabu grom de kaisa khorsa borok kebna sakal chongkha nangbir mongitam hani FIR khainai police to accept khaigla bo sections dana bin against ho kono law se gare hinka so abon bagina ni namte kaisa act to buthai of the hey rono nonan bang ab kaisa thangka am the reform education is site tibo chung reform to buthai kabang charai ro kabang bor ro chini education of phai me ango anko education law to chin already tongo ablo kaham ga implement khaidana namunta plus chung bor ro no abo je base important education aware khaite so third ang kachini child marriage ni Tiprasa da hota bangi tong below 18 ro kabang ma kai jali tong omte he jorawo hinka a mani ron chung prevent khate omte he jorawo tabo 18 ni tolane agi wa ngas nu gyasa charayo kai jamani tabo sabo social media and time because engagement easily ngi thangu tabo khorsa borok easily contact go phaimanu easily malai manu sobon bagai easily malai ma hakani ni parents robo কোনো abda ke nukha ba kono brain to bui phai kyang ka kairi ro borono alga ka tone porina ni ka jora rana nanguta nang tubu khamins no kairi na ni abta he to kono necessary ya so bujo gai chang kaisa jora ni ya gol chang borono kai thai kaisa borono bujok thai because all age no ni ka ma kaisle na ni age ngo all reform chin or tu child marriage belai no taborom sina ani family of hono kebo ani gusti of hono kebo khlai tongkha ang saijung aro protest khaimai boran kok khana gala ano no bor chaja yang nang jori sakai ab khlaimai ab illegal bor sane ja ang se nok ne kara baki joto se koi tong no so ab di haita ka om de mani no bhage cheng nori man hanga ka awareness to ekta ta kaisa hanga ke
rom sidi ani ka cinema nenka chupchap ka kono jao child marriage ngi tonga chupchap ka complaint khai di okay khaima nung because abani kuno khaima no local standy tongna nang society no kaisa crime ngi tongka nang inform khaidan da or child marriage ngi tongka nung chupchap tong ta abo khaine tabo women commissioner ronda nini women commission upon khaima no child protection aro phano commission ro upon khaima no child rong ni bage so amani rok hinke ab thangka te buni dofa bai kai jang mani aborok to अब किसा aware खाइtai chang do अब chang simon je chini choice to jotun tong fundamental right और हम के सासन हम saya phang manu हम sanam song tabu abang manang ऐसा Tiprasa ni sama sedo angke ma kami ni sama ya ta je choice ani motang kaisa ka ka ham no doubt we can touch bong rights tong abo habang sanam song ke tak sin do pat chikon plus jodi samaj samne matai মানে যদি মতাই রক বতা যদি ব নাঙ্গি হাঙ্গা তাই সনাম কাম পত্রে পজাত পত্রে পড লুকস যদি নাঙ্গি নং তো হাঙ্গা তা ভেরিয়েশন তনি গলা খাম আং যে বুঝি মতা হাঙ্গে আবো সিন বরম গাছে রেসপন্সিবিলিটি সং সিনি লুকস সিনি যে ওভারঅল সিন কমিউনিটি নো সম মেইনটেইন খাইনে কা প্লাস কাহাম নি অবাক করি দুনিয়াও কাহাম কামা জান তো হামিও তো কাহাম তো গন নম দে কাহাম সিন বরং সে কাহাম নং বুনি মাকা থাঙ্গা ওয়েলন গদিন বাই কাহাম এবা নং নং গো থাং বো থাং সিন জা দান জি জিকন Kena kaham ni ukulok mang kajik tangka nin borong kena hasa kaham sunuk liya kini borok kemanan busuk ba engka ka wansu ko seng olamon ta himi tong kaisi sin society ta doang bo beribesan babun apa masau mana sin society tabu kisa sisan nang tong ka angkim ne gnes saya ni rights nang nadi heban tabu belik frequent nang hitong ka educated borok bung tongka uneducated bungi tongka kun oro control sekri yang tak ke sanam jong system na tabu system ni road map ka tam sanai nang romdi sin borok ni sin Kokborok language sin rights plus sin te kabang ma constitutional rights no jodi sang protect khait langani nen nang tam road map nang sama sanam jong din mote tam road map sang himna nang as a society nang script rong ni Kokborok include khai ka okay tai kono land rights okay overall constitutional rights okay fine so chini borok je okongon phaiper ka tese legally aware jeng kisa ang thai kabama maniyo jeng kha kisa just ma mane jeng lightly na Tiprasa ro tabo ke bani jaga phan tong ka changa jaga no bumung khaine no jeng important ang jagya जैसे जरूरत है चिन प्रॉब्लम या डिस्प्यूटिंग ऐसा आफर पंच कागज पत्र ठीक कर रही आम थे के चिन Tiprasa रंग कबांग नुक जागो दलील परचारक ठीक कर रही आप थे नुक जागो सो आम थे मानो किसा स्ट्रिक्ट थाई आसा टफ समंग याबो किसी से जरूरत है पाउ चंग क्लाइना नी क्या अब आ जाओ चंग चिन माने नो किसा जेतोंग मानी अब चंग एकदम काम के खाती हुई नारक थाई फर्स्ट अब लैंड रिलेटेड kabang ma jora obote hengo chini nin sarkar obo land lang thangjago heda engke jeng kono action na ya ekdom 10-20 বছর পরে রগো আচমসা সাওজে ani abo tongmani sarkar tala hangka engke amani rongtei jeng kisa aware ing theta advance no 5 বছর ni pore rogo nangtai khaime apde hai within 5 years nang abo nongtei contest ma khai thai so abo rongkani land rong no khati wi narak thani o mani ro ta kaisa ang khani ni tabuk script ni issue je tong mana abo kabang boro wansung man sai man baksa boro apno asa ang je wansung man eta asa boro script issue kori de bakha soton jagya protest boro phayu because boro tu bujago otherwise ke phaya nang kabang man willingly phane kom abo bitter but truth jeng chini protest rogo nai di kabang ko jeng samno no nga school ni students rong no jeng manu borno jeng tuboi jeng borok ma pungo it's bitter but truth abo fact kok ma sanai abo belai no pathetic jeng script high issue rogo jeng society conscious ya ta o mano te jeng conscious ya jeng seriously na haria issue rong no hanke jeng abo no realize khai tai je chini kok thai no jeng kha chini sinemu chini kok thai bai no chini itihas chini laibuma chini root ya phang bebak chini kok thai bai si so abon chung unique layu gabon te chung serious ang thai chung jesu jor chung saya diba chini dofa kamanai kha jefer chini kok thai kamanai nin kok thai ni kuno kaisa kok thai kamai thang ka mane a borong no babasana mai khima haino mi thang ka blena khorsa borong ni kok thai no sukmai khibi kam mane no abte haini nang kha jefuru I think France
France by Austria rong ni bisingo warang furu Austria rong by France ro messenger furu atum sa borong noro France language ekdom banish khai raka France phurangli atai joto na borong ni Austria language by so a jorabo aba khorsa writer ni ang poem pori mani bor kaisa rumo eben parani joto borok kothum lai kaisa rumo achuk lai kha srapsa mon khetong lai kha amte heke tamke borong kokthai je kokthai bor ase bishi samani je kokthai bor ase bishi simani abonte bor simaliya kaisa kokthai belen important ni sinimung no khati winarnan bagai bonin live man no preserve khainarnan bagai bus bishi romi chang kokthai no use khaikena bus struggle khai chingchin kokthai no form khaikena heda kokthai ro to matai ni rasang manum ni kokthai bain to sara khorsa human bo civilization ni kaisa step dhapo kaisa bokasa ho heda kono borok bin kokthai se kering ke bo ni no animal no khamta animal nota bo human chang su ya ka homo sapiens no phat to apti hai so apti hai gam bai ko borok ni kokthai belen ni pa chang chin kokthai chang boram ro thai taba angan kokthai ro ka ma jora bo english no add khai jaten khana abo beleno bozanai kok because ani nog ro ba amte hekeno saja ba bengali kokborok mix kamo kokthai so abo chingnai busu level chung sogoi tong ikha abo mon reason kang bujimane sangma poria education ma poria bagai agin jin babu song joro ka borok bengali medium background bagai bengali atung sangai kise english por ka sanga ta english atung ka nge chin kokthai chung tar bui ba ge chin kokthai over power khai thang over power khai thang nga abota go mani rong chung selai thai chung joto no je chin kacham hukumurok tong mane aborono chung tase revive khai thai chin kokthai busa khana to kabama kokthai rong ni kabama sonmelon conference type ro ongo amte ro chung participate kar with thang thai chung ko ni koktang ro ni koklob ro amte hero chung sina ni bagi chara ro no encourage khai tai chung sei thai apti ro bo ta chini tiprasa ro kabama ni kokthai koklob sina ni baga se educated bongna nangya blena nangya hena kokthai kerang gang kan ongo ga khorsa borong ni bisingo je abo skill kokthai ni heda abo kaise skill no kok kerang ga mari ro preserve khaina ba encourage khai ta ni bura phanang mano charai phanang mano para ro chung encourage khai ta amte hai obo kaisa chin thangka nge tabo chini basic rights rong no tei bo chung si chin para ro je tongne ro bor to sai me yam beba go chung legal awareness campaign ro che khai tai jese jor to chung siwo abor no chung implement khai tai amti aje ja ani logi ham yang ya life ka ham choli tong fifa choli tong bini logi je tong tong abo chung naya amte haya chung sungsaro achai phaike mane kaisa purpose be chung achai phayo ta bo mising tiprasa nge achai phayo means no o tiprasa do phana mothanan bagan achai phaike na heda o jora sin samde bangta chin samu jotne se keba chung o da phawa achai phayo mane kana o da phana narang nani heda te kono jati ni bagi samong khayo mane no be je nambuni do phana gen so samong khayo kugoi joto dagani ni even religious scripture rognobo do phana mothangna ni kok sao heda gabo kono side ti baba offense ba crime ya chung kirina ni ya do phan bagi samong khaina ga chung kiriwo do phan bagi samong kan chung politics ni wancho aptia chung sagni borom no khati unarang nan se chung tabu no khana je chung ni notice ni fataro chung north india ro thangkan chin bor ro north eastern bor racism face khayo nga tabu chung tiprasa ro same amte hero ni Tripura state to chung kamong jora face khayo se jetan bagai chinoro STSC atrocities act ro no tei chung aware in thai kabama jora wa chin Tiprasa ro bengai Kokborok sajago anglong te henu ka kamon time chin borok parong han thangka ni bunya to farba kono mane ba na amte ke bor inferior treat khai jago gesture inferior amte gesture ru amte tu unke kok sao jeme ke bo tolani bor phage even in rickshaw wala phan se borom ri yang ke bo jago soi to ke so o mane ro no chang salaine takte chang chini dofa no chang khating na thai ga system kaise ku yang song siwana au ke case related ta pa borom de sang a case ultimately police station chengjago FIR ro ro ta GDN3 FIR ro ke no the some process pora cycle de act to jet tan lo choliya jaga tan le sin borok kamon nai kana ro ro sai me to man inde nong sam kisa
legal knowledge legal education ki siya ngani Okay. So GD in general diary ni napte police ko na action na ya just abo borong information okay ha record tor narage to hobda jeta nang abo receipt nga kani nabo future nang samu use khaiman for example rom chiri ni kaisa document kamaman dokkanang kha haida no GD entry khade ga document kama khana receipt na ke nang proof no ma ka actually min document kama kha ba apte hepanang kha je ni movie ke bo false case खाने chance तो false case खाने एरंग case खाने chance तो साइमन तो खाबो हिंगा का तबो बो खाया सिने तब तम खाने बो case खाया सिने तो नंग बिन मुगोई हाबो ने basis तो नंग probability basis नंग बोन तो FIR खाई दी में या कतम खाई मान नंग GD खाई रुमार GD खाई मान हो जाए नंग साइमन हो जाए हम तेंते है मेटर बो आने आनो ते thread रहे तो हो आन मुगे अपने false case रो खाने so हम ते नंग GD entry खलाई दी मान kata FIR abong kani kono crime khangke kono offense nga ka bani report no information na police na romani hesi ga mo police no kono time debi da tong how you mar na FIR ni de FIR actually kono amte hai time limit bolte no delay khaga bor bo khayo tangai delay khan reason maro but bele over time nin thanga ka bo ingya after kono tai borok noro borong ol ka se ground to wi thang ta so bele leri thanga so chung माइके register खाना भी for example तब rape नहीं मैं टरप खानोंगा कहना नंबी ना कैसे case FIR खाने ना रॉम से तीनी rape committee खा नन 10 दिन बोले खाइए क्या खाई रखा FIR पुलिस तम investigation खाइसी ना रॉम है ना कि वो medical रो खाने नहीं मैं टरप बोतों हूँ है ना even नहीं ये cyber crime रो करूँ खूब चलता है cyber crime बल्लों से मैंने social media ते मुझे फेमस cyber crime ni tabong ni chinoros Tripura wo cyber crime ni kaisa police station edi no goro khlaiza kha so ar direct thane chang khlaima no tabo jaga wo jo payback process to sa FIR GD kaisa problem chi ordinary boro public of face khai abong kha generally boro accept khaya easily kono ke ko GD phanan de he musa excuse rei tonai oro go federal amte police ro okay kabang time te henok jago je police ro accept खाइने नहीं है FIR रो बोलो GD रो easily accept खाइने नहीं है so आ टाइम चुन तम खाइमान पुलिस रो accept खायांगा के SP नो चम सीमान तुम GT सीमान बोल आप सेम ना SP नो रूल SP नो एड्रेस है ना हॉर्ची देता तो और मेंशन खाली जन ना पुलिस स्टेशन खाई क्या मत बड़ा accept खाने नहीं लिया डिजाइन रो है ना बस ट्रील दे SP नो कैसा रिसीप्ट नहीं पेडी SP को रिसीप्ट खाया चंतम खाइमान का चंग कोटो डायरेक्ट CR खाइमान कंप्लेन रिपोर्ट चंग कोटो खाइमानु कोटो अब केस फाइलिंग माने या बोलो कोर्ट मेटर नाइ नाइ अब पर पुलिस ने डायरेक्शन ले अब ना FIR नो कन्वर्ट खाइदिने ओके समथिंग तो ना ओके सो ओ सिस्टम चिन बोरक साइमान थाइता अंके बिकॉज़ और कबम प्रॉब्लम फेस मा खाइचिन बोलो अंके ते अवन लगवता कैसे माने जिता सानामो चंगमानि चिन लुकोरंग न जेटा चिन बड़ा सक्स शाय मानथाया मातंगो arrest khaya shini no arrest nya shini no bail chung bha ke mani man okay aboni bukai se tom aboni ni agam jamin ba anticipated bail je simon rokwa simon nka oza aboni tamon khorsa boro bini mungoi FIR kha bo simon kha je bin mungoi case file kha FIR san rom saksine taboni ne murder ni rape am te ro na rom jang na because of cognizable case bila or tai warrant na ya FIR ka man ka arrest ka man 90 days na confirm ma to with the proof no romang because reason ka arrest khaman karan tam because arrest cognizable case tang ma khai ke ang bono tumu arrest khaya ke bo khari phan thanai eba ka bina case je material son babono nosto pon khaimano eba ka victim ro borang re phan influence khaimano so am bona bo khairia nan bagai jese jorte investigation completing esa bo doshi आप तो उल्लो प्रूव ना है but investigation completing ऐसा बनाओ जेलो तो ना नहीं और बता अवन बगैर arrest बुनातुनन भाई खाया but बुनातुनन भाई खाया पना off the record सही में आता because चीनी यारो ताबो आगे उनका वो यार अपन बगैर कमान protest और खाया का total 90 days जेलो तो ना है और जेलो ना नहीं custody divide हो तो नहीं police custody judicial custody
duita alka Okay. police custody o tongkhangke nini torture khaijanani chance Komta. tongbuta abo so tabo agem ke police custody 15 days tabo mhab 60 days khaide ja Okay, bye. bari thangka tabo so hambai kabama abo no against bo nini abo khaijaka kok kasaka but eventually abo mi to thangkam ke tabo 60 days in thanga total nini baki o ganga tai baki days 30 days judicial custody ta aro ka tai ase kono khaijaya ke e overall unya sini no na bail bhake manne ini mu arrest ni bawe na sama ka jeni ni against FIR kaisa khaija ka kun phanu buji angke ko kare google thangdi advocate nai de call khaide consult khaide consult kok sanan babe tong fee na ni mile na he na so sarang pula chung bachi khese baki rang pushar be bak phaina ni ka jorawo chung kisa hachal tong thaita police ni Okay. Angka bo khai manu tana. advocate be consult khaitai am ta herong khangke Angka tak sisa nung sung nung by consult no mana ke sin public tang khai yang nai kau di mam nangai tang khai se ukio. Kan ni ngko share ki. By ke money man no. okay ani to ani facebook tongo ang google account of the khuluk jaya ani facebook o advocate hoba Hoba Debbarma so an contact khajan ke mani bane Bele kau tu sung ekam last digin khai kya. Kang tak system no koi sinai. Thangte. Nang sing mai tong nai plus sing overall Tiprasa society no. Nang ese Tiprasa legal practitioner. Ngai nang tam kok kasan hus. so ani tini Tiprasa lukurong na ni obono kok chan thai jenoro jotono cham liberal ang thai jespan mariro chum mukumai poito klaya wei chingchini je conscience no chung apply khai thai te abono logyo chung je purpano pharong khai siring tai chung nini chibo khai chung alert tong thai je purpano jespan place chung je purpano alert tong thai The system tan pula bele hambai ma hosongo. Nang ni so ar honga ge. Anggo tini kong sorongka legal knowledge ma katini. Kang kha kayo nung bo khai kok sawai nung bo kok thok jat na. Angge sin nai kana bo kong sorong ni talang na ang poito klayo. The system ani best system mai nang teo khai kani sang sin ba ban ba ge. Plus ni professional side go. This khai ni sama lai ni system. Hambai nong paifle hambai marbo ta hamale norok paithak jora o episode su naimani bagai au ang poito khlayo norok tini sine episode naimani yakulo sini kerong raida sini hakotor ni kerong raida ni kokrong norok kam ka saimang kana hanai ni sini mantai shoktai sang tam khaitai abrong tipo norok shrai ka saimang kana hanai ang abai keno nong haine kok ka sarfinai ang phaini hati barobo abai keno kaham ang guest to be finally chai to go tai chai to nai ge thangda kok no shanai let's listen learn and grow together hambai